شهراني فاوخر في أبارتمان مردمان ليلة بلے دهاتی چاگر دیتا اگر کسی دلگوش بی شپان که استار مردم گندی مردم شو ودرا امشي همدا على كتا دنيا اولي كونه تا اخري كونه حالها مشي كامي گندی تگوشی بس دنيا استار همشي همدا مانش گندگان من گو استار نزی تو دولداریا از دنیای شمی آسمان برادر کرتا لفظ شوك جلوناكم كرتا ودقي كاريهم كانت يصير وحفظا من كل شيطان مارد وإي استار همودك الزينة جلوناكيان پر كائنات جهانات دقي بناهي كاريهم إكنا چما نيارو کو نمرينو كن شيطانات حفاظتا تو شیطان سوچو کا کسی کے ایک جاہی پانے کو شمانے گا ارے چیزی گو بھی تاکہ ہم پانے گی یہ مقصدی پورا بھی ہمیں پیما اللہ عز الجلالہ ये आसमान जलवना को बरादारी और वो इस्तारान करता हो हमें इस्तारानी تجي كاري مش ديما قست يقذفون من كل جانب إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وإستارني جلبناك وحفظا من كل شيطان مارد هم إستار چاريك نمرنو كن شيطانيا حفاظة سامان هم هستان पहले की कायनात है ताई शैतान का सना मर रही ना भले नज़दीक करवा उड़ाई मर रहा गुना मर रही खबर तो खलास لا يسمعون إلى الملأ الأعلى إيه رستو ملأ أعلى گوشداشت نه كانت الله حكم فیصله يعني که چیزی ذهن و علم تهش بیه تو پدر بیایم تو مردمانی گمراه کرنے کے تہا ارا کار مرزو استعمال بکنا چیا کہ یقذفون من کل جانب ہر طرف یا فرشتہ وط الصلاح وطیا موجودا تو آئینی جنگ واسطہ وداری منتظر دحورا ادرین حالت آئینی سرا ہستا با رسوائی با ذلیلی چنانکہ کہ قدر و احترام بشی بھی چونکہ دوز بچے پہ میں واہگی و جذبہ یا گردگائیں ترسانے لرزانے بی مڈا حضورانے وقت 10 کس ای قدر و احترام نہ کرنا تو ای احترام ہمیشہ بجان پروش بری بری ہمیں دوزان محلوق مان ہم دارن سوچن تیش وہ صحبتہ گئے نا بعد وقت و منی ادا ای نکتے عرض کرنے کے معنی نہیں کہ دوزان بگرے تو سوچے منی مقصد ہے کہ دوزان بگرے بلے قانون دستش بدے اگر آپ قانون تی اکارہ کرتے نا کہ بڑا ہما قانون اب سوچ بڑا ہمارا پسوچ ہمارا بدل کا اب ویرانے گا اگر ہما بانڈا بھی بلوم بے دیکھ ایک شر ہے عمارت ہے ایک کارا پکاو انسان نظام ایک شر نہ کنے گوڑا دوز کایا یک دوزی پولیس افسر بیت مسترین یک دوزی قاضیانی مستر بیت پتہ ہمیں دوز مردمان گران تو مسترین دوز جوڑ کر ادنی حالت شیطانانی با رسوائی ولهم عذاب واصب
वह पराया तैयार हैं एक अजाबी के गुनाया लचता गोने को